Мәхмүт безнең тыуган авыл, Мәхмүт безнең тыуган җир. Олыгыр тау итәгендә уйнап, Олы Кодыл менән Игетемер елгаларында һыу инеп үскәнбез. Аллаһы Тәгалә ихтияры менән моны рөхсәт кагызы сквер эшләүгә. Документация. Kimdir Mahmut avında tığan, hem yaşagan, kimlerдің yazmışı Mahmut avına bəyləngəndər, iqtibarına. Mahmut ауыл, айық ауыл 2020 конкурсында қатнаша. Ауылдың язмышына еңуіне бейтараф болмағандар, сейтта қалмағандар. Конкурсында қатнашайық, иптештер. Hürmetli avuldaşlar, Ayık Avul 2020 yılın konkursu yazmahına bir taraf bulmay üç fikirde yazıp layık koyup horala. Авылдаштар, беренлеккә көч. Бердән булганда булган кыйынлыктарны ярып чыгарбыз, Алла бирһә. Без Мәхмүттәр!